Monna yo a latofatšago ka go thuba Palamente o be a se gona pele ga kgorotsheko le hono e fela mo lebakeng le go be go sena lebaka leo a lefilego o ganne go tšwa ka seleng ya gagwe go kgolego yeo a leng go yona. Baemedi ba semolao ba Mafe ba re ba ya go dira kgopelo pele ga kgorotsheko gore a lekolo mogopolo gape. I still maintain I cannot disclose anything further than that in as much as I am in possession of further particulars. But what I can say, if it was not a question of that now we are confronted with this, surely many people would be surprised. I still maintain the innocence of my client, that my client was incapable of committing that particular crime. Ge ile lekala la botšhotšhisi jwa bosetšhaba goba NPA le re le na le molato o tiilego kgatlhanong le Mafe. We are confident we got the right man. We've got evidence that's backing us up. That evidence includes CCTV footage that backs up our evidence. So we are confident that we've got the right person. Kgorotsheko e re go tla ba tshekegelong ya toka gore Mafe a be gona go atlhahla tekolo ya seemo sa gagwe sa monagano. Ka go le lengwe baemedi ba gagwe ba semolao ba re ba ya go leka gape go tlhotlheletša Mafe go ba gona pele ga kgorotsheko le gore mo hlalosetša ka ditokelo tša gagwe nakong ya tekolo ya monagano wa gagwe bjalo ka ge seo se le tshekegelong ya toka. Ge maiteko ao a ka pala seo se ka hlola gore Mafe a tle a fane ka bohlatse pele ga kgorotsheko.